umoya ingcwele usithatha sibe focused. 1 usithatha sibe set apart. 2 sibe focused bese siyeva uNkulunkulu ukuthi asithini phethana. Sathane siyamlimata ngenkonzo lesiyendako. Let me tell you the secret. Amen. Never allow any challenge unless otherwise. Don't advise yourself. Maune challenge, msuti advisor we. Amen. Because it might backfire. Satana akwazanisa. Yonke umuntu oniketwe inkonzo. Iweapon Satana kungakho nje asiyendi inkonzo ngoba sisemoyeni sijabulile onke malanga. Amen. Hayi kabi. Kuyevakala bazali. We are led by the Spirit of God. The other day Paul said, "Woe unto me if I do not preach the gospel." Woe unto me. Uyathi khalela uthi mayekimi. Kusho ukuthi kwakuba netikhathi na Paul abengeke afune kushumayela. Mhlambe bazalwane bamhlebile. Mhlambe kushode singwa ngalelo langa. Mhlambe kwendekeni mhlambe uphukelwe ngumkhungo. Dini ngitihluphe ngoPaul letamehlele. Lebethi izathu ukuthi angasaqhubeki. Ubana letihluphe kodwa kubane bazalwane bemangu ubana nokuningi. Kusho sithatha khona izathu letiphathekako ukuthi Paul wayengathi nganyelanga bazalwane asentibona. Kodwa uthi maye kimi uma ngingashumayela. Fune wonke umuntu ongubana kaNkulunkulu lothi ubitiwe. Lo sathatha ekuthenini uyindodana kaNkulunkulu athatha responsibility. Awuyendi inkonzo ngoba kumnanzi onke malanga. Amen. Loku responsibility is like when you are a father, when you are a mother at home. Awendi inkonzo ngoba ujabulile. Awupheli ngoba ujabulile. Awayini ngoba kumnanzi. It's responsibility kunjenga kuye emsebenzini. Kahle kahle kube kuya ngathi bazana ngabe asiyo onke malanga emsebenzini. Kunelanga nje uthi uve ukuthi uyathi namhla uyathi ngathi angikhanuki kuya kuphi. But irresponsibility ithi manje fune uye injalo le kunjalo nokhona uNkulunkulu. Awuflowishi onke malanga. Manje ke ku-costly. Lokuthi uthi noma ngabe wena uyathi akusakuholi kahle. Kodwa umoya ukuhole. So uholile ukhulume lokhu kwaNkulunkulu kodwa. Ungabi contaminated ngalokhu lebekosho ukuthi wena mani. Abantu manifaka kahle bazalwane. Akathi mina wethu umthandazo wami kungathi bantu bangabitwa nganalo ibitho lesabitwa ngalo kuqala. Sababethe lo mthwalo kuthi shoes or no shoes. Sebayanyanya kube manganyanya mthatha indiza ngibele airport Elizabeth umshumayelo umbishop noma archbishop or whatever apostle athatha umkakhe asasibashiye manje sesihambe airport banyanyini banyanya bakwata benyanya futhi mhlanyanyilo uyambona namhlanje jabulile uphiza umbona on and off njalo sabanjalo nje mani sawusenzisiwe siyabo iyini inkonzo yakho Jesus iyini inkonzo yakho ebandleni yini inkonzo yakho usola uhlaba eliyadilo ngathi kwendeni iyini inkonzo yakho ebandleni sowufikile so usindisiwe ini ungathini genuinely mau nespeed ngibuke ngoba vele kubuta wena kodwa ke mawusole mahlolo ungabukusa phansi ukuthi kodwa uma sowunelibunti leqinile sowunespeed ngibuke ngoba vele ngikhuluma nawe bamba ini inkonzo yakho usabandleni
Jesus. Ngiyayona inkonzo kuseni. Asini bazalwane. 1 Corinthians chapter 9 verse 16. For if I preach the gospel, I have nothing to boast of, for the necessity is laid upon me. Yes. Jesus. Asiyendi inkonzo ngoba basijabulisile. Futhi basishayile tani. Siyendi inkonzo noma sibazalwane sebangasijabulisi. Kuyenteka abazalwane bangasakujabulisi. Kuyobe khona izathu ngekhathi endlini yokukholwa lethu kwenda ube buhlungu ungumzalwane. Kodwa ukubitha uthi ungaduki uqhubeke wende inkonzo uNkulunkulu la kunike wona ngoba konke lesikwendako sikwendela uNkulunkulu hayi manje. Siyadlula kakuba ngoba abantu banjalo nje. Bantu banjalo uyabathi futhi naNkulunkulu umnikati wabo. Kungako siyadlula ku. Sende nayi inkonzo lesibito lokuyo. Kubita lokho ube sibusiso kulabanye. Also i-thermometer, mawumzali lo i-thermometer. Mashisa uyashisa nakubanzi uyabanzi. Asithi akwamele ube i-thermometer instead umele ube i-thermostat ngisho ka thermostat. Bomakhenika bakhona mostly. I-thermostat ungathi unglele equalizer isn't it? Ngoba i-thermometer yona iyakuthi kuyashisa kushutha phe kwemende. Kunjengana kulaba kuthatha esibhedlela bebaze bamfithide bonesi. Bazaphela bakukhumbula ngokukhuluma. Jesus. Manje mangashumela. Bazalwane sesisindisiwe, sibitelwe kwenda umsebenzi waNkulunkulu. Ngokunganqekwa. Siwende noma simo sesinjani. Sendeka kahle thina. Sibitelwe lo. Uma kunjalo liyakhula ke libanga. Angeke phela kusithe phela abazalwane onke amalanga solo sa khuluma ngaphenduka masivunela enqolobaneni kumele sibuke ukuthi le nqolobane ayivudi. Woe unto me if I do not preach the gospel. Inkonzo loyendako noma nguyiphi litiko yende ibe ngumthwalo kuwe. Ayibe ngumthwalo. Ungabi nako uthi ngangelanga udabalaya abantu. Ungabi nako uthi ngidalaya ngangelanga. Nithi nita emcimbini thite siyama Easter siyakuphi noma seniyodlala ngale club ngale ngithemba ukuthi ngidawina namba 9 utawushaya magoloma uposition kanjalo kanti ngileli langa athi ufuna kunilaya yena kunidlisa athi tshela ukuthi namhla ufuna bageza ufuna balaya na bangitayela ngabe ngifuna balaya ke namhla